Good evening, Zimbabwe. The campaign floodgates have opened with Kudatagurei now on the road, visiting provinces. Today, Mashonaland West marks his second province to visit in a provincial coordinating meeting. Sabina mashoka arikuda panguva ino arikuonekwa kunzi aiwa kona kuda kwachitagurei panguva inoi vakutotungamira marallies aiwa pamwe chete provincial meetings and the ruling party ZANU-PF vanachikweshana chimuti arimbori ani varimbopusha maagendas ei zvichazobuda pachena kuti vakomana pane chavari kufaitira. Ndobva subscribe like on the bell icon. Kena mjata anoenda mberi achiti the provincial chairpersons are aware that the 23rd agenda won't be implemented, so they are drumming up support for Tagurei as their presidential candidate for 2028. Next year, the party will undergo a restructuring exercise, which will also determine the voting structure for the 2027 Congress. The provincial chairpersons are eager to please their benefactor, having each received a Land Cruiser 300 series and $100,000. This plan was previously exposed and now it is in the implementation stage. ZANU-PF is a secret party which was formed through revolutionary process, not by money. Those who are using money to buy positions, soon it shall end. Chiwenga, the next president of Zimbabwe, our Zimbabwe, is not for sale. Mashoko arikuda panguva inoi atirikuona kuti anakenda mujati varikuya vachisapota general vachiti aiwa kunyange vamwe vanhu varikuya vachitengwa nemari nemotokari panguva ine VP Costa ndochonga is inconvincible, havazi kutengeki and haazi general vemari. Munhu aiwa anonyatsozivikanwa kunzi is the leader achinyatsokutungamira nyika yeZimbabwe aiwa as a revolutionary leader, not as a bribed leader. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu muzwa mafunguro enyu. So subscribe or like, catch it on the bell icon.